Zdravo, moje ime je Baja. Danas radimo set vežbi za ramen i pojas. Vežbe su odlične za osobe sa povijenim ramenima. Radimo na jačanju ramena, ruku, otvaramo grudni deo kičme i opuštamo, odnosno oslobađamo se tenzija prednjeg dela tela, odnosno grudnog koša. U prvom delu vežbi će vam biti potreban yoga kaiš, tako da pripremite jedan, može običan kaiš i vežbajte sa mnom. Sedimo na petama. Ako vam je to naporno ili neudobno, možete uzeti jedan jastuk ili neko urolo na ćebe i podmetnuti između listova i sedalnog dela. Uzimamo kaiš. Početna pozicija, dlanovi su u širini ramena i zatim idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dlanova. Proširimo kaiš. Idemo da spustimo ruke dole. Naredni udah gore, potom izdah, iza, slobodno proširite dlanove ako je potrebno, pa zatim udah gore i izdah dole. Dišemo samo na nos, udah, gore, izdah, dole, udah, vertikalni položaj i izdah, dole. Idemo da ponovimo nekoliko ciklusa. Slobodno ocenite koje je to rastojanje između dlanova, odnosno širina kaiša, tako da vam bude udobno da možete lepo nesmetano da radite. Udah, gore, izdah, udah, izdah, udah, gore, izdah, dole. Radite u svojim granicama, polako, prateći udah uvek kada idemo gore i izdah kada idemo dole. Najlakše je da tako pamtimo. Udah kada je položaj gore, izdah, dole, udah, gore i izdah, dole. Sada ćemo malo da skratimo rastojanje između dlanova. Opet ako krenemo, ako su dlanovi u širini ramena, recimo za 3-4 dlana otvorimo, odnosno razdvojimo šake, pa ću da zalepim desnu ruku za desno uvo i zatim ću levom šakom da privlačim kaiš na dole, tako da pritiskam desnom rukom glavu, zadržim aktivan položaj, sve vreme privlačim šakom kaiš na dole, levom rukom i potpuna pažnja na udah, izdah. Snažna leva ruka, osetite strujanje energije koju smo pokrenuli. I naredni udah, neutralna pozicija, pa idemo da zalepimo sada levu ruku za levo uvo i desnom šakom vučem kaiš na dole, snažna ruka. Glavom pružam otpor, osetite vratne mišiće kako su aktivni. I snažna desna ruka, dišemo sve vreme na nos. Pažnja svakako na udahu, izdahu. I vraćamo se na centar, izdah, opuštamo ruke na dole. Sada možemo da presavijemo kaiš, ako je predug, sada će rastojanje između šaka, šake su u širini ramena. Idemo sa narednim udahom, opruženih ruku u laktu, idemo gore, vodim računa da nisam upala glavom u ramena, već sam se izdužila vratom, ramena idu na dole. Zatvorim oči, dišem u položaju, sve vreme razdvajam kaiševe, kao da hoću da pokidam ovaj kaiš, aktivne, snažne ruke i dišem u položaju
Idemo nekoliko udaha i izdaha u ovom položaju, pažnja na tok kretanja daha kroz nozdrve. Razvlačim kaiš sve vreme. I polako, uz naredni izdah, sve vreme razvlačeći kaiš, spuštam, odnosno savijem ruke u laktu sve dok kaiš ne dođe do vrata. Zadržim se nekoliko udaha i izdaha, sve vreme razvlačim kaiš, snažni bicepsi. Dišemo. I naredni udah, opuštam polako ruke i izdah, spuštam kaiševe dole. Sada možemo da odložimo kaiš sa strane. Idemo da opružimo ruke iza nas, da ispreplićemo prste šaka. Lopatice što bliže, otvorili smo grudni koš, ramena na dole, pa ću polako da savijem ruke u laktu, da smestim šake na levi kuk. Idemo nekoliko udaha i izdaha u ovom položaju. Potpuno smo u sopstvenom dahu. Ne zaboravite da je ovo budno praćenje daha najvažnije. Pa možemo polako da otvorimo, odnosno opružimo laktove i da smestimo šake na desni kuk. Pratimo tok kretanja vazduha kroz nozdrve. I naredni udah, opružam ruke iza sebe i opuštam polako ruke. Hajmo sada da uz naredni udah podignemo levu ruku. Zatim polako savijemo ruku u laktu i desnom šakom prihvatimo levi lakat. Sada ću blago da privučem lakat ka sebi, odnosno ka glavi. Ostaću ovde nekoliko udaha i izdaha. Osetite istezanje celog levog dela tela. Dišemo. Pa idemo polako da promenimo stranu. Ide desna ruka gore, savijem ruku u laktu, levom šakom prihvatam desni lakat, privučem blago i oprezno i pažnja na udah i izdah. Istežemo rameni pojas. I uvek sam pažnjom u delu tela na kom radim. Potpuna pažnja sada na desno rame i na ceo deo tela koji istežem. I možemo sa narednim izdahom da opustimo obe ruke. Sada ću da podignem desnu ruku, a zatim levu da provučem sa spoljašnje strane. Namestite se da vam bude udobno. Zatvorite oči, nekoliko udaha i izdaha u ovom položaju. Uvek naglašavam, družimo se sa sopstvenim dahom sve vreme. Dah je mnogo važniji od samog položaja koji zauzimamo, pa možemo da opustimo šake. Leva ruka ide pravo, vodim računa da je podlaktica, nadlaktica su pod pravim uglom i podlačim sa spoljašnje strane, ovog puta desni dlan. Zatvorim oči, dišem, pa dozirajte sada položaj. Možda prije da malo više podignete podlaktice, odnosno nadlaktice na gore, ili ću da spustim na dole. Važno je da se namestite u položaju u kom će vama biti udobno. Zatvorimo oči i dišemo. I možemo polako da opustimo ruke. I stižemo do 8. vežbe ovog odličnog seta za otvaranje grudnog koša i ramenog pojasa. Opružamo ruke iza nas,
polako ću da spojim vrhove prstiju i da polako okrenem dlanove, smestim ih gde god mi je zgodno, u bilo kojoj visini, pa ću onda polako da pokušam, ako to prija, da podignem dlanove malo bliže lopaticama, ako može da smestim dlanove tačno između lopatica, zatvorimo oči i dišemo u položaju. I možemo polako da opružimo ruke iza sebe i da izađemo iz položaja. Ovo je odličan set vežbi oslobađa nas napetosti u vratu, ramenima, rukama, grudnom delu i gornjem delu leđa. Takođe jačamo ruke. Za optimalan rezultat potrebno je da radimo ove vežbe 2 do 3 puta nedeljno. Sutra u istom terminu vežbamo i dišemo zajedno. Lep dan vam želim!